Vale, bueno, hasiko da, bale? Kaixo, arratsaldeon denoi. Arratsaldeon. Ongi etorri maiatzeko osoko bilkura honetara. Gaurko osoko bilkurak 11 puntu ditu eta lehenengo puntuarekin hasiko gara. Aurreko batzarrekoak onartu. Zagik, norbaitek esateko edo gaineratzeko. Orduan onartu egiten dugu, aurreko akta, eta pasatzen gara bigarren puntura. Bigarren puntuan, aurreko batzarrean, erantzun ezin izan ziren galdera eskarien berri ematen dugu. Pleno honetan ikusiko zenuten moduan, idatziz daukazu bai. Gaur emango gara salpena jasota geratzeko eta dokumentazioa geratzeko, eta labur salpeko puntu bakoitzaren egoera. Patxok, Francisco Camposek egindako galdera eskari dagokionean, eskatu eban Abando enpresari jarritako salutako espediente horretan, eskatzen zuen aliketa ginen gauza konpontzeko. Helegite bat jaso dugu, beraien partetik, eta orduan hurrengo plenari begira, zerbitzu publikoek aztertu beharko duten. Gobernazio batzarrak azaldu egin moduan, eta lanbideketa produktuei dagokionez, dagoeneko aldatu dituzte, eta horretaz parte hori konpondu dute. Sistemingo zabortegiei dagokionean, maiatzean bertan, jasangarritasuneko batzordean, sistemingeko jabeetako bat eta teknikari bat etorri ziren udaletxera, bertako egoeraren berri eta etorkizunaren berri emateko, eta bertan esan genuen bertako sinodotziok galderaketa egiteko aukera, eta hori landu egin genuen. Eta hirugarrena, APOA eta Ur agentziaren erantzunen gainean, hilabete horretan zean, maiatzean esan ditugu batetik APOA ikasten ari den taldeko zuzendari batekin bilera bat, azalpen bilera bat, eta baita ere egintza batzorde bat izan gero, eta bertan lan hauek landu egituen. Bestetik, Mikel Garaizabalek egindako galdera eskarri dagokionean, lau izan ziren, batetik Ur agentziarekin sinatutako hitzarmenari dagokionean, plenoan bertan eman genituen azalpenak. Bigarrenik, prentsa zerbitzuaren langile berriari dagokionean, iradoki zen, dokumentatu zen, langile hori autonomo faltsua izango zela edo enpresa bera subkontratatuta, ez da horrela, langile hori enpresaren plantian dago, eta orduan ez da zuzena, esan zena. Hirugarrenik, arlo desberdinetako gastuei dagokionean, alkateak maiatzeko gobernazioan gogoratu zuen zein den udaletxe honetan informazioa lortzeko hobesten den prozedura, eta hori da, nik langile guztiei esan daukat, gaineko udaletxeko zinegotzi bat doanean informazioa eskatzen, baldin eta legala baldin bada, eta ez baldin badago zirriborro fasean dintzat, inolako zalantzarik gabe informazio hori helarazteko, eta, zinegotziak ikusten baldin badu, egun batzuk pasatzen direla, eta oraindik ere ez duela informazio hori jaso, nik komentatzeko eta nik saiakera egingo dut, lanbide horrek lehen bai den dokumentazioa emateko, bale? Orduan, komentatu duen hori batzorra, eta horrela gara ginen. Eta laugarrenik, trafiko isuren eta ertzaintzarekin dagoen koordinazioaren gainean, maiatzeko gobernazio eta segurtasun batzordean, udaletxeko lehen agentea gerturatu zen, azalpenak eta datuak ematera, eta, azalpen desberdinak tarteko, argi utzi zuen, plenoan, aurreko plenoan, Mikelek iradoki zuena, gobernuko kideen eskariz, udaltzaingoek, zerbitzu publikoek, multak kentzen zituzten hori, guztiz faltsua zela, eta gainera, udaltzaingoak minduta zegoela hori esanagatik. Eta argi geratzeko, bertan lehen horretan guk esan genuena, hau da, guk horrelako praktikarik egiten duzugula, batzordean bertan batzuk eman zituen, eta uste dut lehen horretan gogoratzea ondo dagoela.
izan ere 2022ko maiatzetik 2024ko maiatzera 12 alegazio egon ziren jarritako 598 isunen gainean, 10 estimazio onartu ziren, batzuk izan ziren autorizazio batzuekin zerikusia zeukatenak ez auketela bertan erakusten hori, bebai, mobilidad reducida txartela bertan izatagatik, baina gero bai erakutsi zutela, eta gero, erratak bai udaltzainek matrikulak idazterakoan, edo seinaletika txarto zegoelako. Hau da, 10 estimatu ziren urte guztian, eta izan ziren motibo horiengatik. Eta 2022ko maiatzetik 2025ko maiatzera bitartean, 11 alegazio estimatu ziren bakarrik, bi ITV-aren distintiboa izateagatik, mobilidad reduzidatik 3, eta beste 6 erratak agendaren jaioak idazterakoan, edo bestela seinaletika zaudelakoan. Horre dira dauden datuak, argi eta garbi geratzen da zein den udal honetako egin egiteko prozedura tal horretan, orduan, bakoitzak pentsatu beharko du, baina horretako adierazpenak egiten dugunean, zer bilatzen duen, baina behintzat datuak horre dira. Eta besterik gabe, pasatuko gara hirugarren puntura. Hirugarren puntua dio, amainoko 15 eta 25 urte bitarteko gaztei euskarazko gidabaimena lortzeko diru laguntzak emateko oinarriak. Bale, hau Euskara eta Hezkuntza Batzordean landu da, eta batzordea nahiak esanduko du. Arratsaldeon. Euskaraldia bukatu barri dugun honetan, eta euskara eta euskaldunok euskaraz bizitzeko aurkitzen dugu zantraga eta jazarpen guztia kontutan izan da, pozgarria da gaurkoan udatalde guztion oneritziaz gidabaimena euskaraz ataratzen da benentzat diru laguntza honen oinarriak aprobatzea. Euskararen legeak esaten daben moduan, bere 10. artikuluan, udalen beharra da euskararen ezagutza sustatu eta haren erabilera dinamizatzea, eta horretarako dinamizazio jardueretan euskara erabiltzea bultzatuko dabe. Neurriak planifikatuko dabez euskararen ezagutza sustatzeko eta euskararen erabilera soziala eratzeko, arlo hauetan bereziki, bide publikoko publizitatean, lan jardueretan, merkataritzan, kulturan, elkarteen jardueretan, eta bar. 179/2019 dekretuan, azaroaren 19koan ere aipatzen da, udalen hizkuntza politika garatzeko tresnen artean, hizkuntza normalizatzeko planak indarrean izateko betebeharra. Eta plan horretan sartzen dira bai ezagutza handitzeko eta baita erabilera sustatu eta normalizatzeko helburuei erantzuten deutzien ekimenak. Legearen 38. artikuluak berriz zera adierazten deuzku. Euskadiko tokiko entitateek eta Euskadiko tokiko sektore publikoa osatzen daben gainerako entitateek, bere lurralde eremuan euskararen ezagutza sustatzeaz gain, erabilera ere dinamizatuko dutela. Zuzenean, horretarako zerbitzuak eta jarduerak antolatuz edo eta beste pertsona edo entitate batzuek euskara sustatu eta dinamizatzeko egiten dituzten jarduera finantziaketan lagunduz. Kasu honetan, jarduera horietako bat zuzenean diruz lagunduta, Abadiñoko udala euskara sustatzeko ekintza planaren ardatz estrategikoetan aurrera pausu garrantzitsu bat emango dago. Gidabaimena euskaraz atera nahi daben gazteei diru laguntza emateko oinarriak onartuta. ¿Eskerrik asko nahi da? Nada, sin más, ya como comenta Daniela, esto se ha trabajado en comisión, todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo, por lo tanto votaremos a favor y es un incentivo más para poder que el idioma sea más afluente dentro de nuestro municipio. Gure laguntzera, euskararen aldeko neurri bat da, batzordean landutakoa, gainera, oniritzia gareko, eta gu agendetoz. Eskerrik asko. Baten bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. Laugarren puntuan, onartu udalbideen errolda barriaren proposamena. Egitasmo honek, edo lanketa honek, bide luze hauki dau.
aurreko legegintzaldian hasi izan bide hau, Abadiñoko udala, legebideak alimentario baten behar da moduan eta zehaztasunez jasotzeko helburuarekin. Legegintzaldi honetan jarraipena emaniko lan horri. Hasierako udalaren proposamena egin aurretik bilera ireki bat egin zen, baserriz baserri gehialdia gonbidakarena luzatu zen eta azalpen bide berdela joateko eta jente asko arloan parte bilera hartan. Ordutik aurrera, iazko 2024ko apirilean martxan jarri zen lehenengo proposamena udalaren partetik eta hortaz alegazioen epea hasi zen. Lehenengo epe bat egon zen alegazioena, horretan hainbat alegazio jaso ziren, horietako batzuk onartu egin ziren eta beste batzuk ez ziren onartu. Eta bigarren aukera bat emoniaken, horrela ikusten zutenei, bigarren alegazio bat egiteko. Bigarren alegazio horiek jasota aztertuta, Abadiñoko udaletxeko zerbitzu juridikoek proposatzen dabe bigarren aldi honetan jasotako alegazioak ez onartzea eta hortaz bide publikoen inventarioan bere horretan azkenengo proposamenean zehazten den moduan egotea. Hau batzordean onartu zen, hau batez, eta orduan den honetan ekartzen dugu Abadiñoko udaletxea izateko udalbideen errolda berriztuta. Bueno, y como bien ha comentado Miquel, es un trabajo que viene de la legislatura pasada. Creo que estamos aquí todos de acuerdo en darle punto y final al nuevo censo de caminos municipales, por lo tanto el PSE votará a favor de él. Asunto hau horreko legegintzalditik datorren asuntoa da. Hainbat buruz eta Abadiñok hainbat bide dekoz. Eta honek mantenua nori dagokion definituko da. Eta garrantzitsua ikusten dugu hurrengo pausua izan hau dela bide publiko guzti horien Abadiñoko herriak izango dizenak mantenuko plan bat edo erabaki bat hartzea epe luzera, ertain luzera nondik nora hasiko gaien mantenua egiten bide horiek gureak izan bide batzuk dauz oinezkoenako bakarrik izango dizenak, beste bide batzuk dauz inbiari eta handiko bideak piztak dizenak, beste batzuk kamioiak gehitu da dizenak, beste batzuk kotxeak, honek permitiuko esku epitzea lehendario zabala, bide guztiena, eta gure ustez urrengo konsola da mantenua irazten da. Eta, punto honetan duk horretako zela. Eskerrik asko Mikel. Orduan, gaino bezan egon oso gurenok gehitu, azkunaratu, eta lana guztutako zuzua izan da. Eta prozesu horretan zen berentazak egin dagoena. Hau da, egin dagoen lana esango dugu kasik urbanakoei komentaren atentziko izan dela, jendeari azalpenak emonez eta bat, hau da, ez da gauza mekaniko bat, egitak ekarri eta erantzun idatzen da puntu, jendea zegoen, barandanak kasu askotan, horan kontua diterakoen gainera argudio eta esto itxinetako dira eta horta dokumentazio guztize eta hor, ikutu da zingaratu gara, zendu egin dena jendeari ez pazientzia zerratuko zen gauzak, zerratu dukin eta komunikazio importantea dana, ze matxoko plenoan dekorduan berriko da, ere egindako lanen faktura onartu beharko ditu, uste dut, onartu beharko da eskerrik asko. Bozkatuko orduan, laugarren puntua, aldeko bozka.
zen hau gobernazio batzordean, bertan proposatzen zen gaur egungo notifikadoraren lanpostua bere jardunaldia ehuneko 100 igotzea, izan ere, udalak ulertzen du, udalaren komunikazioaren eta denaren parte hartzearen hilo horretan lagunduko duen lanpostu bat izan aldela, eta ehuneko 100 horretara igotzeak horri erantzuten dio, ezta? Azken finean, aspaldian, ari da, batez ere baserri osoetan lanketa handia eginez, baserri egin bat dira oso desberdinen gainean herritarrak informatzera edo egoera jasotzera, baita ere komertzio eta Euskal Herriekin ere bai askotan aldiro seguruaren lana eta beste lan batzuk ere bai egiten ditu, ikusten da gaur egun arteko jardunaldia ez dela nahikoa funtzio horiek eraginkor batean egiteko, eta hor behar izan txosten bat egon zen, informe juridiko bat ere bai badago, eta hortaz ekonomiko bat ere bai, eta hortaz, hau bat izan hartuko duen gobernazio batzordean, eta proposamen horretan ekartzen dugu. Ya, como bien has comentado, ya se ha trabajado en comisión y votaremos a favor de Guk berdin eskatuko dugu, galdutako gauza bat izan da, txostenak horrela eskatzen da biek, gure botoa bete izan da. Nosotros también votamos a favor. Vale, orduan bosgarren puntuan aldeko boskak. Horra, zigarren puntura pasatzen gara. Zigarren eta zazpigarren puntuak ez dira boskatu behar, jakin erazpena dira. Kasu eta zigarren puntuan, 4/2024 zenbakiko kreditu aldaketari dagokion jasangarritasun txostena. Ogasun batzordean ziren esalpenak, eta Gonzalo zuzenterri barriak. Notari datu dutenena, printzipioz da, forondik eskatu da izan adibideak, adibidez, onartu duzen kreditu gehigarri batzun inguruan, kreditu gehigarri horrek permanenti kontra bandira. Eskatu da esazteko esatea labur, dagoaren kreditu horretan, partida bada altzarina, 25.000 euro, egiarriko inkundaketa, 22.000 euroko kreditu gehigarri izan, planamenduan, 48.000 euroko beste gehigarri bat, Rio Doro laguntza 2021 urteko 2009 euro, Televisión y Gazteria laguntza ere 2022 2.000 euro, informazio prozesutarako pikoak 6.000 pasatu, gobernantzaren arloko aholkularitza 2.000 euro pasatu, eta txiki proiektuarena, txiki albitz proiektuarena 10.500 euro eskaz, Aiartzako bidi konpuntzaena, gaiku udala zabela egizena, 40.000 euro pasautxu, bide publikotako azpiegitura eta organizazioek 40.000 euro, eta udalaren oinarrizko organizazioa, eta guztire, 3.000 euro, eta 8.000 euro pasautu. Horik zeguzan, laugarren kreditoen daukionez, da, zazpigarren kreditoa barri motxeiro bai, eta hori argitea zure hogasunera. Eta hemen, kreditu gehiagarrizek hiru konzeptuta die, bat da, Antxondo Harrera herri elkarteari, 2.000 euro, Gerediak elkarteari laguntza 10.000 euro pasautxu, eta gero Antxondo Abadinoko zeharbidea, hor presioen, ikuspena guzana, eta horra guzan egiten haunda 45.000 euro pasaut, guztiri izan guztien, haunde 78.000 eta 48.000 euro. Orduan, dokumentaziñoen badatu zuen txostenak, interbentzioetik eta gera zegoen. Orduan, pasatzen gara 8. puntura, 8. puntuan, udalatza horrek ebatzi behar dago, Abadineko udalgun artean, Ibaizabal Ibaiaren webeak eragozteko proiektuak ikutzen dituen
eta erantzitako sarreran zehazten diren ondasun eta eskubideak okupatzeko urgentzia deklaratzeko martxoko osoko bilkuran hartu zen akordioaren aurkako errekurtsoa. Bale, orduan hau legegintzako batzordean landu da, eta Jose Luisek hau esaten da. Tenemos la presentación del informe público, digamos, dando solución a las alegaciones, ¿no? El informe dice de lo que, digamos, intuye, digamos, hacen 3 alegaciones, hacen 3 informes jurídicos y en las 2 primeras desestima las alegaciones y la tercera propuesta de alegación la estima parcialmente. De alguna forma lo que se va a votar es aprobar la resolución que ha dictado el asesor jurídico. No es otra cosa. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Aunque el informe que es del asesor jurídico se podría votar en contra a aquel que no quisiera aceptar el informe. Por nuestra parte, vamos a aceptar el informe al cual lo ha redactado el asesor. Vale, Pancho. Referente al informe jurídico, pues nosotros nos vamos a regir por ello también. Lo único es dejar claro que para nosotros lo más importante es el proyecto de defensa contra las inundaciones. El votar en contra sería ilógico, independientemente de lo que sea. Aquí estamos hablando de que puede suceder una catástrofe en cualquier momento. Entonces, lo que estamos mirando es el bienestar del municipio, por lo tanto votaremos a favor y con el informe jurídico, pues más que corroborado, estamos de acuerdo. Bai, Mikel. Gure partetik ikusik txosten juridiko egokures, oso legegintza batzordean eman ziren azalpenekin, aldeko bozkatu. Bai, bueno, Bildun udal taldetik ere bai, bat egiten dugu hor Pedro proposatzen ebazpen honekin, eta hortaz, espero dugu, berandu baino lehen, proiektu hori bizitazio urtetzea, eta obrak iraten moduan egitea, eta trainen batinako parte handi batek, gogoela arrisku hori murriztea, eta danok segurago bizitzea. Orduan, bozkatuko dugu. Ebazpenaren aldeko bozkak. Vale. Pasatzen gara, 9. puntura. Vale, pasatzen gara, 9. puntura. Kasu honetan, 8. puntuan ez bezala, diktamenean ez genuen hau batez onartu, eta orduan, gaurko plenoan, bi bozketa egin beharko dira, batetik, AJ trafikuko ordenantzari, AJ PNV udal taldeak egindako alegazioaren izpena edo ebazpena, eta bestetik, hori partzialki onartzearen irizpena. Bi gauzak bozkatu beharko dira, kasu honetan, EAJ udal taldeak egin alegazioa nahi izan ez gero aukera dukazue alegazioa saltzeko, eta gero talde bakoitzak egingo dugu irakurketa eta zer bozkatuko dugu eta horretzen dut argutua. Guk alegazioa maiatzak 16an sartu duen, epea maiatzako 21 amaitu zen, eta 16an sartu duen, eta 7 puntotako alegazioa izan zen. Lehenoko izan zen, doako abagunea handitzea. Duk hemen eskatzen egin, gaur egun nagoenaren abaren zona handitzea, eta eremu urdina, Txandakako doako abarkelkoa, Trainatxoste, San Florentzio, Txindiku Solo, gero Zubitate Planeta zabaltzeko proposamen. Azkenean, alegazio eta punto honek guk sartu egin zen
treina makinako merkataritza, komertzioa babesteko, eta laguntzeko. Eta uste dugu, lehenoko puntu honek, doako eta gunea handitzarena, neurri horretan joango zara. Bigarren beste puntu bat, doan aparkatzeko denbora gehiago ematea. Gaur egun urdu bateko denbora da, baimendutakoa, eta guk eskatzen genuen, tarte guztian, bi ordukoa izatea. Neurri hauek, trenatinako merkatari, komertzioa, babesteko eta komertzeko proposamenen artean jokatzen dut. Hirugarren puntuan, hartu dira aparkalekuan, gaur egun dagoenean, lekuan, beste aparkaleku bat egitea, baina goranzkoan, aparkaleku vertikala, goranzkoan. Egiteko proiektua, aztertzea, bigarren ikustea, eta hartzudiako egokitzeko proiektua idazteko eta azterketa tekniko bat egiteko proposamena. Eta, ekarri dugu bai inguruan, Gipuzkoan, onerako aparkalekuak badoz, eta, zuek ikusteko bai, nolakoa izan gutxi gara bera, edo. Eta, guk ikusten duguna da, aparkaleku honek, espazioaren aprobetxamendua lortuko dutela, aparkaleku tradizionalekin alderatuta, ibilgailu gehiago gorde litezke, luzein txikiago. Baita ere, segurtasun handiago, emango duzkio. Kamarak sartu aldiez, arretiazune gurean beste ipini alda, eta inguruko segurtasuna areagotzea dakar, kamerak eta argi gehiago jarri. Baita ere, kutsadura akustikoa eta inguruneko gabe hobetu dugu zen. Trafiko gutxiago, aparkaleku ibiliko diren ingurailuak murriztuko direna. Eta horrek dakar, zarata gutxiago eta akaz kutsakorren izurketa txikiago. Askotariko espazioetarako moldatzeko modukoa, espazio txikiekin lan diteke, eta irizgarritasuna hobetzea da, ekarriko letea. Mugikortasun murriztua duten pertsonentzako plazak litezke, horiek erabiltzeko erraztasunak handituz. Gai horren inguruan, batzorderen baten berba jogu bai, ez dakit igual ondo osoko azaldu proiektu honen nondik norakoak, guk uste dugu lurrean ikinetako aparkalekoa baino merkeago izango zara. Honek plakak izango ziren, ikintzea, eta guk definituko dugu proiektu hau, eta aurrera antzenan bai, beste batzorderen batean bai, komentatu dugu, eta zehazten joango gara. Zehazten joango gara, proiektuak nondik norakoak, joango gara bai, beste aparkaleku batzuk ikustera, joango gara, udot landetik bai, eta ikusiko dugu noran etzen garen ez da. Hori izan zen, gure hirugarren alegazioa. Laugarren puntuan, ipintzen genuen merkataritzak parte hartzeko maila sortzea. Tokiko merkataritzako ordezkariekin lan mahai iraunkor bat osatzeko eskaera, trafiko politikek merkataritza jardueran duten eragina aztertzeko eta hobekuntzak proposatzeko. Puntu bai, igual trafiko ordenantzan, eta zuek esan zen dut, batzortean ezin dara joen, politiko eta bat eta beste. Guk oso egokikotzat jotzen dugu alegazioan artean sartzea, ze azkenean kontuten dut behar dugu, guk esartu dugu zenaren oso guztiak ezela merkataritza eta komertzioa beste. Eta, egintzen komentazio duen, bai honek, eta ez dakit dagoen, sortzeko edo horretik bai egindako batzarrak eta bai areagotu egingo duzu ezala, eta guk uste dugu bai honetan aparkalekuari buruz berba egiteko bai aprobetxatu bat dugu. Beste gai batzuen artean bai, komertzio eta batek egitza reko seguro uste ninguna bai, baina zehaz
aztertzea nahi dute. Bosgarren puntua, dago makinak berritzea. Egungo makinen ordez, gailu modernoak jartzeko eskaera. Egitura, itxurik gabe aparkatzeko du ahal izateko. Ikusi dugu baten bat imite dagoela bai, eta guk alegazioan sartu genuen. Seigarren puntua, aparkalekua errazteko erosketa bonua sortzea. Hamar elkartearekin batera. Bonu bat sortzeko proposamena, herriko denetako ohiko bezeroei aparkatzeko aukera emango direna. Batzordean, ezetu zen, honek hobeto definitu behar dugula proposamena, eta horretuko gara hobeto definitzeko. Eta zazpigarren eta azkeneko puntua, erlazioaren artean, kontsumo ohituren azterketa egitea. Tren makinako dugu kontsumo ohiturak aztertuko dituen azterketa sakona eta horialakoa eskatzea. Eta, hirigintza eskatatu. Beste eguneko batzordean egitu zen bai, honetan tasa bizitan bai, udal gobernutik. Ondo, gure ustez. Orduen, aitetu duzun prozedurari dagokionez, guk EAJ dut aldetik, alegazioa honen alde egingo dugu. Eta gero, partzialki onartzea beste boskaketa bat egingo da, azten ditugu. Eskerrik asko, Mikel, Patxo. Bueno, con el tema del aparcamiento y con el tema de la delegación que ha hecho el Grupo Municipal de la JPNV, bueno, en ciertos puntos estoy de acuerdo. Una de las cosas que quiero dejar claro es que desde que se comenzó todo el proceso de la OTA, siempre lo he dicho por activa y por pasiva, que la mejor herramienta era primero crear un parking disuasorio para no crear el mismo malestar que se está creando dentro del famoso proyecto piloto, que yo veo que ese proyecto piloto está cambiando cada 2 por 3, primero líneas azules, luego líneas verdes, luego líneas naranjas. Entonces es una forma de demostrar que no está bien gestionado. ¿Por qué? Pues porque de entrada en el punto 3 o 4 que solicita el PNV más reuniones o crear un con los comerciantes, lastimosamente llevamos prácticamente desde el mes de noviembre del año pasado, más o menos, noviembre, diciembre, si no me equivoco, sin tener una comisión de promoción económica y empleo, a la cual pertenezco también. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de estos temas si no tenemos comisiones? Y lo digo yo, que asisto a las 3 de comisiones. O sea, no me gusta pedir porque tengo un horario laboral, que bueno, no voy a contar aquí en mi vida, pero yo creo que para poder gestionar todo este tipo de situaciones, antes de crear un proyecto piloto, pues hay que hacer una serie de comisiones de las cuales no se ha llegado, pero bueno, sin más. Por mi parte, en los 2 puntos me voy a extender. ¿Vale? Gracias. Bueno, voy a empezar por Pacho, que tiene razón y te cojo en lo de la Comisión de Promoción Económica, pero decir que es una comisión de movilidad, en la cual el programa piloto se ha estado trabajando en todas las comisiones que hemos tenido. Decir piloto y decir que está cambiando, pues también diré que sí, y lo he dicho también públicamente, es decir, es por eso es programa y es piloto. Todo aquello que se vaya trabajando, una vez puesta en marcha también, si hay que tener alguna modificación, que se ve que hay que modificar algo entre todos y todas, pues nos tendrá la mano y lo cambiaremos también, porque por eso le hemos llamado prueba de programa piloto, ¿no? Para ir trabajando también, no solamente en las comisiones que hemos mantenido, sino también en el día a día y en su puesta en marcha veremos también. Yo, en relación a las alegaciones que ahora ha puesto el PNV, bueno, pues en la ampliación de zonas de OTA, como bien ha dicho, bueno, pues yo suelo decir que hemos trabajado, que la mesa de comercio ha estado desde el inicio de la legislatura está en activo, que se han trabajado estos y otros temas, que hemos mantenido reuniones y por eso ha habido algunas modificaciones también detrás de la ordenanza. Decir que se ha llegado a un acuerdo con el comercio en cuanto a las zonas de OTA, tanto las azules de Zubibitarque y Trainachoste hasta el iglú de 1 hora, como el Trainachoste hasta el final de la escuela de la calle de 2 horas.
para mantener la zona rotatoria también de 1 hora y para ampliar en aquellos servicios que sean necesarios. Hemos puesto la zona verde de 2 horas, pero es consensuado en las mesas que hemos mantenido con el comercio y esa es la última propuesta que se nos hizo llegar también. En cuanto, bueno, pues como he dicho, la mesa del comercio está activa desde el principio. En ella ya ha quedado claro que mensualmente nos íbamos a seguir reuniendo con el comercio para hacer esta valoración de puesta en marcha y de aquellas modificaciones o aquellas necesidades que hubiera que modificar, pues se irían modificando. En cuanto a lo del bono compra para facilitar el aparcamiento, pues es verdad que lo que comentamos en comisión, que lo has dicho bien, Miquel, bueno, pues a ver qué propuesta podríais plantear, porque de momento lo que tiene ahora el comercio pues es la facilidad de poder aparcar todas aquellas personas que nos visitan, quieren venir al comercio, quieren venir al ocio, o quieran venir a nuestro municipio, pues tienen la zona de OTA, que se mantiene en Trañabarre, como decíamos, pueden ubicar de Trañachoste hasta el Iglú, y Trañachoste hasta el final con 2 horas. Y ahí bueno, es una zona céntrica del comercio, la más potente, y vamos a ir valorando. Ahora, igual que la propuesta que hace el PNV sobre el bono compra, pues podemos trabajarla y pues todo será bien recibido. El estudio de los hábitos de consumo también lo comentamos en la comisión, que es un acuerdo también que se ha llevado, bueno, pues que se está gestionando con el comercio y lo trasladaremos a la mesa de promoción económica en cuanto lo tengan definido también en base a los criterios que quieran elaborar. Y bueno, eso es un poquito. Y en cuanto parte del Ayuntamiento de venir también en torno al proyecto del parking vertical, bueno, hoy han traído una foto, en la comisión no teníamos datos tampoco, dijimos que estamos haciendo también un estudio que de momento por las normas subsidiarias tampoco es factible ahora mismo, y eso pues lo conocéis mejor que nosotros, que se está trabajando en el parking que ya hemos pedido, solicitado un proyecto para ver la cuantía económica también que salía hoy uno de otro, y podemos trabajar en comisiones y ver a dónde nos lleva, si un modelo de parking o otro modelo. Por mi parte, esto. Añadiendo solamente una cosa, es una paradoja y me alegro muchísimo que hayáis cambiado de criterio. Cuando en el año 2010 teníamos 260 plazas de garajes subterráneas completamente gratis, con coste cero para el ayuntamiento, y ahora presentemos un proyecto que no va a bajar de los 500.000 euros. Pero por lo menos me alegra que ahora veáis que hace falta aparcamiento, cuando entonces, como el proyecto salía de nosotros, no hacía falta. Paradojas de la política. ¿Miguel? Bueno, eskerrik asko hori, gure taldearen iritxemango gai honen mendean. Nik uste dut garrantzitsua dela gaur esan behin betiko onarpena emango zaio ordenantzari, eta hortaz labur printzipio bat egitea posibelena uste dut garrantzitsua dela, eta helburu bat ere bai iraungo finkatzea, ezta? Gogora hastea guzti hori. Helburua hasieratik izan da, eta jarraitzen izaten Abadiñoko biztanleen aparkatzeko egoera hobetzea Traño Makinan, aldi berean Traño Makinako merkataritza eta ostalaritza bizirik jarraitzea eta incluso suspentzea. Horrek izan dira helburu nagusi biak, eta horri erantzuten dio proba honek, ezta? Lehenengo fase honetan egingo duguna da gaur egun existitzen den aparkaleku kopurua beste modu batean moldatu helburu hori lortzeko, eta esan den moduan ari gara lantzen paraleloki aparkaleku berriak izateko proiektu bat, Basoran azaldu bezala maiatzaren bukaerarako jasoko du proiektu hori zubi bitartean gaur egun existitzen parkaren aurrez aurre, aparkalekoaren aurrez aurre dagoen terreno horretan aparkaleku egiteko, eta esan duen moduan baita ere, beharrezkoa izango da lurren kudeaketa hori, gaur egun lur horiek Udalbaineko udalak ez ditu gabe hori, eta lanketa egiten ari gara hori posible izateko, eta denborak eta lanketak erakutsiko du posible den edo ez, baina helburua hori da. Ja sartuta alegaziora, nik ezuk esango zuen dudan, 7 puntu daude, eta
batzordean azaldu genuen bezala, lehenengo biak daude zuzenan lotuta esan dugun trafiko ordenantzari, eta gero beste bostak badira proposamenak, ez daudela lotuta ordenantzarekin berarekin, baina bueno, bai direla elementu batzuk baloratzeko, ezta? Aipatu duzu nik uste dut orain arteko interbentzioetan, gai horiekin, komertzioarekin lotutako gai horiekin, zer nolako lanketa egiten ari garen eta zer nolako lanketa egingo dugun. Edozein aportazio beti ongi etorri izango da, eta elkarlanean aritzeko. Eta gero, badaude beste gauza batzuk, igual zehaztasun gehiagoekin aipatzea ikusten dudala aproposagoa, ezta? Batetik gaur ikusten irudi horren aparkaleko proposamen horren gainean, esan, batzordean azaldu genuen bezala, printzipioz aparkaleko hori egin alizateko, gaur egungo ajoak ez du baimentzen erabarkako aparkaleko edukita hor, eta ikusi ezkero, apoaren bidez izango zen aukera, hori baimentzeko eta orduan aprobatzen dira, izango zen posible, baldin eta horrela egoki ikusten badugu. Bestetik, udal teknikariekin preliminarki izandako konbertsazioetan, ez da goinerako txostenik gaur egun, baina bai konbertsazioetan, gaur egun bitarteko aparkaleko dolarentzat balantzen ari den enpresatik, adierazten dute, hasiera batean behintzat, hobesten dela aparkalekuak egitea maila berean eta ez planta desberdinetan, uste dutelako segurtasun, batez ere, gune behitzak eta ez sortzeko ikuspuntu horrekin, eta irizgarritasun aldetik planta desberdinak egoteak ekarri alduen egoera horrek ekiditzeko beto dela plantaren egitea, eta baita ere ekonomikoki esan dit enpresa batekin hitz egiten ari dela konparatiba bat izateko eta hitz egiteko beraz ere, antza estimazioa hasierako bastante garestiago izango dela, baina ez dago daturik mai gaina, orduan, ez dago arazorik, datu gehiago daukagunean mai gaina, hitz egiteko bai honetaz ere bai. Makinei dagokionean, batzordean ere azaldu dugun bezala, makinak gehiago izango ditu traina batenako gotan, gainera makina horiek berritasunak izango dituzte, izan ere, gaur egun matrikula sartuta ez delako behar izango berri hori kotxera itzultzea papela iztera, eta abaineko deltsengoek izango duen jarraipena egiteko izango duen software berri horren bidez, matrikula irakurrita, jarraipen hori egin izango da, erabiltzaileentzako komodoagoa izango da, eta erabiltzea, eta hortaz, komertzioetara eta azalditzeko ere bai, hobekuntza bat ekarriko du horrek. Eta sartuta dira zuzenean trafiko ordenantzari egiten dioten lehenengo eta bigarren puntuan, badago sail horretako mugikortasuneko teknikariaren txosten bat, baloratzen dela teknikoki alegazioan aipatzen diren proposamenak. Eta lehenengoan proposatzen duzue jotaren edakuntza hori izatea gaur egun badagoen traina barren eta zubi bitarte eta traina txosteko zubi bitarte eta txilentzuela arteko horretatik, gaur egun ordenantzak hori jasotzen du, zuek proposatzen duzue txilentzuela eratzea eta baita ere San Florentzio kalera, teknikoki esaten dena da horrek erakuntza hain handi horrek ekarriko duela erresidenteen aparkalekoa era nabarmenean zailtzea edo okertzea, hortaz hobesten du gaur egun egiten den formulazioa eta bigarren nahi dagokionean aparkatzeko ordu batetik 2 ordutara pasatzean esaten du leku guztietan 2 ordura pasatzeak ekarriko lukeela zonalde askotan agil aparkatzearen printzipio hori horren kontra joango zela, eta hortaz ez duela ikusten eraginkorra
nahi den helburua lortzeko, ezta? Orduan, teknikoki ere bai badaukagu txosten bat hori jaten duena. Eta bukatzeko nire azalpenarekin, gogoratu hau dela hasi zela ja 2024ko urtarrilen edo ja enpresa batek egin zuela lanketa guzti hau. Hainbat batzorde egin izan ditugula horretaz hitz egiteko. Urrian aprobatu genuela ordenantza. Ondoren, bilera gehiago egon direla, ekarpen gehiago egon direla, eta horre guztiak kontutan hartuta, eta bereziki kontutan hartuta, komertziante postalarekin 5 bilera izan ditugula udaletik, eta beraiek egindako ekarpenak, eta teknikariek egindako valorazioa guzti horiek kontutan hartuta, baldu ginela adostasun puntu batera, adostasun maila handi batera komertzio eta ostalariekin, eta horren arabera, gaur egun ebazteko proposatzen dugun proposamen hori eratortzen da, ezta? Azken finean, proposatzen duguna edo proposatzen batzordean izan zen alegazioa partzialki onartzea lehenengo eta bigarren puntuetan, ondorengo terminoetan, ezta? Batetik, martxoan aprobatu genuen ordenantzatik gehitzeko traina etxoste kalera eratzea kasu honetan, traina etxostan, Txinio Bizolo eta San Proentzo kalean artean eratzen den eremu horretan gainera izango zen kolore berde distintibo bat egongo litzateke. Eta bigarren puntu egon ginez, 2 ordura eratzearen afero honetan, egiten duguna da, proposatu gune berri horretan egota 2 ordu, baina traina barren kalean zubi bitartean eta traina etxosteneko lehenko parte horretan gure ordina izatea ordu bateko. Hori da, baita ere zerbitzu teknikotatik hobesten dutena, egunean proposatu genuen udal gobernutik partzialki onartzea format horretan, eta uste dugu, espero dugu, honek eratzutea Abadiñoko behar esani berosotasunean. Eta irekita daude, prozesu guzti honetan, egin horren azterketan, esan den bezala, aldiro, gutxi gabera hilabeteko maiztasunarekin, komertzioekin biltzea, bertan ikerketa horretan euskaitzen diren datuak, eta dinamikak partekatzea, eta aldaketak egin barra dira egitera, eta hilabete batzuk barru, baita ere, udal ordezkariok, danok berriro ere, hartu beharko dugu erretetzen direktatutaz, eta etorkizunei begira, nolako sistema egoesten dugu, landu beharko dugu, eta aldean egin, kontzentzu egin dugu, hobeto. Orduan, labur bilduz, gaur eskatu behar duguna da, batetik, EAJ-ek egindako alegazioa horren aurrean, bakoitzak pentsatzen duela, eta bigarrenetik, partzialki onartzearen proposamen honetan ere bai, bakoitzak ulertzen duen. Orduan, lehenengo, EAJ-ren alegazioa bozkatuko dugu, aldeko bozkak, abstentzioak, aurkako bozkak. Komisioaren... Quería hacer un inciso referente a lo de los documentos. Simplemente para terminar. Claro, yo te tomo la palabra cuando dices y que hay que trabajar en consenso y eso. O sea, yo soy el primero que estoy de acuerdo, que quiero lo mejor para el municipio y para los abadiñarras y eso. Pero cuando hablamos, yo siempre lo que he dicho y lo que sí quiero dejar claro son las realidades. Cuando hablamos de aparcamiento, de crear, de hacer proyectos y tal, hay que hacer proyectos realistas, no futuristas. Porque bien, como tú dices, igual esta puede ser una opción o la que se va a plantear cuando estén los números y tal. Y bueno, simplemente por recordarle a José Luis, por lo que acaba de decir, de que en aquel año, y que así es la política, que te acaba de decir en este caso a Miquel Garizabal sobre el aparcamiento de Traña Matina, que dices que teníais un aparcamiento gratuito, es que ni aunque no lo regalaran hecho, no se podía hacer. El informe de la mancha de inundabilidad siempre ha estado ahí y hasta que no se hagan las obras no se puede quitar ese aparcamiento. Entonces, el decir eso, no sé qué conlleva, pero bueno, que no es simplemente el decir
conseguido la máxima inundabilidad. Entonces, por eso, a eso me refiero. Vamos a trabajar con proyectos muy realistas para poder llegar a un consenso entre todos y que sea lo mejor para las avenidas. Nada más que eso, con el tema de los patrocinios. Gracias. Chale, Vale, no, el tema de las paradojas en la política, ¿no? Has hecho referencia, José Luis, a un tema del 2010. Yo no sé dónde estaba, el 2010. Presidente de la Junta Municipal de Nuevo. No, pero te recuerdo que tú estuviste alcalde del 2010 al 2019. Y ahora llevas 2 años de concejal. Gobierno, urbanismo, y la realidad es que no tenemos ningún aparcamiento nuevo en los últimos 20 años. 30 años no se ha hecho ningún aparcamiento. Entonces comentar, parece que la culpa es de los demás. Te recuerdo que desde el 2010 hasta el 2019, fíjate, 9 años alcalde, o sea, el máximo mandatario de Abadiño fuiste. Por lo que sea, no se ha podido hacer ningún nuevo parking en Maquena. Ahora acusarnos, decirnos, no, por vosotros, nosotros los cambios que nos acusan. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos esta propuesta, la veremos, estudiamos, tal, si vemos lo que hay, y ya está, hay que trabajar, pues como hay que trabajar. Yo no pretendo acusar a nadie ni culpabilizar a nadie, pero me da la impresión de que con esas palabras estás culpabilizando a otros de tus propias responsabilidades. ¿Y con argumentos? Bien, hasta el 2019 fuiste el primer alcalde. Sí, Y fuimos incapaces y estuvimos gobernando juntos desde el 2015 al 2019. Yo con esto voy a terminar. Hago una pregunta. Yo te dejé firmado con un propietario de terreno, te dejé firmado. Sí. Cuando entraste de alcalde tenías un documento firmado por un propietario de terreno, que es el de Viveros Aritio y yo, de que nos cedían el suelo para hacer el aparcamiento. ¿Lo hiciste? Y ahora ¿Lo hiciste? Eso es mentira. Eso es mentira. Y ahora llevas 2 años y la realidad es que no hay un aparcamiento. Entonces, lo que quería No dejar dices claro era que no me parece bien, entonces, no me parece bien culpabilizar a otros, con los que tantos años, con esa responsabilidad. Y ya está, yo te vez te concepto. Yo termino. No me lo da la pena seguir, pero están todas las cosas claras. Ya está, tú lo tienes claro, ¿vale? Si nos acusas tanto, o sea, nosotros llevamos tantos años y nuestro partido lleva ya tantos años, tantos momentos, o sea, pues bueno, tratamos de decir las cosas de la mejor manera posible, con respeto y trabajar siempre por el bien común. Y así yo creo que lo hemos demostrado. Yo te he agradecido que cambies de criterio con el argumento, ¿eh? Sí, pero ya has soltado la Es que hay que soltarla. sí. Es que hay que soltarla. Tienes Tienes el aparcamiento antes y ahora mismo con un de 500.000. Vale, y la culpa de los demás, claro. A ver, y esta os ha hecho. Alegazio korpesteko epea, maiatzak 21 amaitu izan. Eta udaletik iragarri izan, publikatu izan, ja zelan, ekainak beratzen duzela, izan martxan sistema berria, ze aldakuntzakin, guk uste, serio bat izan da. Alegazio korpesteko epea, maiatzak 21 arte, badau, edozein herritarrek aurkeztu bat dagoela, errespeta hau, epe hori, eta proiektako batea pasatu eta gero, Udal Gobernuak eta Gero presenta gero, Udal Gobernuak, ja, behin erabakia firmea ganean, erabakia dago. Nik uste, paso horrek errespeta dugu erabiltzez. Eta alegazioa aurkezteko epean bat dauz, ezik iragarri no sartuko da martxan, zen horbizekin, beste ari bat. Alegazioak ez dugu sorkezten, hamen gabe esprekaetan, lan egiten eta iragarria, hori da. Bai, bueno, azken hori azaltzeko bakarrik, gogar hori egin zan, esan salako horretik, maiatzaren bukaeran, ekainaren hasieran aurre ikusten zala martxan jartzea, herritar asko galdetu galdezka ibili ziren, hau nos jarriko zan martxan, hortaz, alegazio, hau da, aldatu leko zein gauzatzuk beste gauzatzuk, baina gaurko plenan behin betiko onarpena egingo zen, bihar, boletinera joango da,
eta datorren astean publikatuta orduan. Argudio, modu batean edo beste batean, ordenantza behatzean egongo da aktiboa, hori datu objektiboa zen, alegazioa bukatu edo ez. Eta informazioko datu bakar bat. Eta bestea, soilik egiten ziona referentzia komertziantei lotutako neurri bati, beraiekin egin zelako lanketa hori, eta beraiekin adostasun puntu horretan egin zelako, eta komertzianteak ere bai, lasaitasun gehiagoekin egoteko, alik eta harinen jakin barko zuen bai, beraien erabiltzaileek, aukera esango zupela aparkatzeko tabernan bere kontsumo habituak aldatza aldera eta guzti hori. Eta hortik aurrera, aldaketak egiteko aukera irekita zegoen, eta egongo baritz, egingo zin, esan dut. Horre, esan behin onartu da eta horre izan, horre egon zen informazioak, objektibo horrela izango zela, pero irekita beste agora bat. Vale, boskatuko dugu orduan, bigarren izena, azken finean, gaina txosketalean, egune berri egarri hori sortzea, txiki oso eta San Prudentzio artean, eta gune konkretu horretan, bi orduko bota izatea, kolore behan ez identifikatuta, eta hortik kanpoko, otatik kanpoko ordutegian, gorriz dago ninean, hor, ja, bakarrik, esenteko barkatu dugu. Bale, aldeko boskak, azten txiga. Bale, horrela jarri duko orduan, Amargarren puntuan alkatetza de proiektuak. Ez dakit zerreta onartzeko. Ez? Bale. Eta pasatzen gara orduan, galdera eskari zara. Sí, bueno, tengo tres preguntas. Bueno, referente a lo que comentabas en el segundo punto, dar cuenta de las preguntas en relación, me parece muy buen criterio el que optas, el que nos faciliten esa información. Espero que así sea, porque tengo un correo aquí del día 12 de mayo. Voy a leer. Se nos envió una documentación por un error que hubo a nivel informático un domingo a las 23:09 y para un tema correspondiente al plan PGO. En este correo yo manifiesto que el martes a la primera hora pues tengo revisión médica tal, por parte de mi empresa y tal, y también manifestar que para dicha reunión, siendo de la importancia que es, no tengo ningún borrador y ninguna documentación, y tampoco se cumplía el plazo de 48 horas. Bien, el equipo de gobierno en este caso optó por cumplir lo que marca la norma, que son las 48 horas, cosa que agradezco, y para mi sorpresa llegamos a esa reunión y no teníamos ningún borrador ni ninguna documentación. Estamos hablando del plan general y urbanístico de este municipio. Entonces, viendo lo que has puesto aquí en el segundo punto, me parece genial, pero sí esperamos que para próximas reuniones tengamos un borrador, que hasta ahora tampoco lo tenemos, no se ha olvidado nada. Entonces, pues eso, referente a ese tema, pues eso, y ya se trató la primera reunión, pero bueno, sin más. Más que nada, yo no pido que me manden cuando es un inicio o es una explicación, yo no estoy pidiendo que me manden el tocho de documentación, no, simplemente pido de qué se va a tratar esa reunión, de qué se va a hablar esa reunión. Ya sabemos que se va a hablar del plan general, pero en qué forma y en qué fase va. Entonces, es lo único que he solicitado en dicha reunión. Entonces, por eso te digo, Miquel, que agradezco que tengas esta intención y que quede claro que cualquier documentación que solicite un concejal, no tengamos que esperar un mes para que nos llegue. También en el pleno pasado, y hace 2 plenos, solicité una documentación que tampoco se me entregó, entonces me tocó buscarla a mí a través de la página de internet y todo. Entonces, si tenemos estos mecanismos, quiero que sean viables y se puedan utilizar. Y referente al tema de limpieza, pues espero que en el próximo pleno pues, tengamos una respuesta por parte jurídica, porque ya se presentó un informe jurídico que la empresa está incumpliendo, entonces vamos a poner en sentencia firme lo que dice el director. Pero bueno, sin más, esperaremos
respuesta de la empresa, como bien me has comentado, y esperemos que en el próximo pleno se haga. Luego, como ruego, también he comentado ya en 2 plenos el tema de los seguros. Se habló de que se iba a comenzar a hacer un estudio, pues porque es algo complejo lo que tenemos en el ayuntamiento. Entonces, yo quiero saber si en los próximos presupuestos vamos a comenzar a trabajar esto o vamos a ir dando pasos. Sabemos que al ser tan complejo, no va a ser de un año para otro el llegar a tenerlo, pero sí por lo menos irlo trabajando, tener esa iniciativa. Lo pregunté y pues de momento no he tenido respuesta. Y ya por último, para terminar, otra cosa que dije en el pleno pasado fue lo del tema de movilidad de Senalleta. Hemos invertido un dinero para hacer una consulta popular. Esa consulta popular comenzó en otoño. La primera reunión se hizo creo que en el mes de octubre, noviembre. Estuvieron entre 25 y 27 personas. De ahí salieron 4 propuestas que fueron las que se fueron materializando. Se salió una 5ª propuesta, se ha votado, han votado 653 personas de Abadillo, que está aquí recogido en un acta. Y vuelvo a preguntar, ¿qué tenemos pensado para la rotonda? O sea, que era uno de los puntos que se había votado en la avenida Alfredo Barcelí. Entonces quiero saber qué vais a hacer, si se va a hacer la rotonda, no se va a cumplir con la consulta popular en esta legislatura o cómo se va a trabajar. Porque claro, hacemos una consulta popular y no vamos a tener en cuenta la voz del pueblo para terminar o finalizar. Dentro de este acta tengo el acta del día 17 del 5 del 2024, en el cual Miguel comenta una serie de cosas y se habla de eso, del tema respecto al resultado. Miguel expone que han sido un total de 653 votos, de los cuales 342, un 27,32%, 32 personas podían votar en Senalleta. Comentan que puede haber diferentes razones por las que la gente prefiere no participar, entre otras cosas. No es una discusión entre políticos, no ha sido de todo o nada, porque viven en otros barrios y no quieren interferir. Entonces, respecto a estas 5 propuestas, pues yo quiero saber el tema de la rotonda, si tenéis planificado hacer algo frente a ello, sin más. Porque hay gente del pueblo que sí me ha preguntado que cuándo se piensa hacer. Por eso lo pregunto aquí. Gracias. Vale, bueno, egin dituzu gai lehenengo interbentzioak, lehenengo gaiarena, legintza batzorde hartako informazioarena saldu genuen, nola jorratu zen informazioarena, izan zen hasierako bilera bat ekipo redaktorekoak egindako PowerPoint bat azaltzeko. Hau da, ez zen egon dokumentazio ofizialik horren gainean egiteko, baizik eta izan zen hasierako aurkezpen bat, eta horregatik ez egon informazio hori, eta gero gaianik estatu ginen bilera bukatzerakoan, mesedetan hori darazteko dokumentu hori, eskuragarri izateko, aurkezpena behintzen. Bigarrenik garbiketarena, lehen esan dudan moduan, alegazio bat egon da banda enpresaren partetik eta zerbitzu proiektu lastertu behar dute. Eta hortaz, hurrengo plenora ekartzea hori ikusten dugu, horren ebazpena. Asegunuen gainean, horrekotan esan dugun moduan, eta Eusko Gobernazio batzordean bai, egia da Abaiko udaletxeko ona izango zela. Aseguru desberdinen gaineko hausnarketa bat egitea eta godeaketa bat egitea. Eta aldi berean, esan beharra dugu, kasu honetan giza baliabideen departamentuan lan pilaketa ezoikoa dagoela, izan ere, estabilizazio prozesutik, administrazio prozesutik eratortzen den dokumentazio guzti hori kudeatzeak denbora asko ematen baitu, eta baita ere, gogoratu behar dugu, Abaineko udaletxean hainbat oposaketa prozesu
irekita ditugula, horrek ekartzen du oinarriak lantzea, tribunalak sortu behar izatea, onartuta eta baztertuko esaten da kudeatza eta guzti hori. Orduan, gaur egun, sail hori nahiko kolmatatuta dagoela, eta espero dugu, ez dakidalako zehatzenak, baina bai espero dugu horren lanketa egitea, zati bai da oso importante bat, baina hau da daukagune gora, kasu honetan. Rotondari dagokionean, aurreko plenoan esan duen moduan, eta herri galdeketaren datuak emaitzak esaldu genituen esan genuen bezala, zeuden neurri batzuk nahiko epe laburrean hartu zirenak eta hartu direnak. Laugarren puntua, zeretabeko jaitsiera hau habilitatzearena hori lanketa egiten ari da eta gai gehiago ditugunean azalpenak eman ditu mugikortasun batzuetan, baina espero dugu uda honetan zehar moldaketak egitea. Izan ere batetik badaukagulako bisitatuta hor matrikulak irakurtzeko gailu bat izatea, baimenduta ez dagoen ordutegietan kontrol emateko, hori ja laster martxan egongo da, eta baita ere eskatzen dugun horrek pivoteak ikuntzea, marroketak eta ez da horren hori ikusten da hori, honetan zehar egin izatea, eta rotondari dagokionean, esan genuen bezala, honek eskatzen du proiektu bat idatzita egotea eta gero proiektu hori egikaritzeko hiru partida bat izatea. Orduan lehenengo urratsa izan beharko da, horretaz hitz egin badugu noiz, baina bai, izan beharko da proiektu bat ez lehitzen enpresa batek proiektu bat egitea ikusteko proiektu bat da izango zen eta zelako diru partida beharko zen. Badaukagu estimazio bat, herri galdeketa hori egin genuenean, hor dokumentu horretan agertzen da estimazio bat, baina estimazio bat bakarrik da eta jakin behar dugu zehaztasun gehiagoekin zenbat. Orduan, epe laburrean, orain rotonda hori, ez da egin da gongo, eta espero dugu epe ertainak begira, ez da biztatzen analizatzea. Mikel. Nik kontutxo bat, komentatuko dut eta ero berri dugu ezagari, kontutxo bat eskatzeko. Nik uroten argitu hor bigarren puntuen, gaiorreneko bigarren puntuen, aurreko batzarrean erantzun ezin izan diren galdera eskari barri emondako zure azalpenetan. Nik ulertu apur bat atentzioa desbideratu nahi izan dozula langileengan, ezta? Eta igual nik edo EAJ-tik igual jokua dituni abandoneko udatuko langileengan, ezta? Nahik igual ondo ez da delako ditzen ere lana, edo ezta? Eta nahik udatzen inguruen, ezta? Izunak kontuan. Pero ahora puntu. Baina, bigarren puntuan zuk eman duzuzen azalpenen inguruan, argi eta garbi edutzen nahi dut, gure foko dagoela udal gobernuan, politikarietan eta herritarrek aurrera atuak izan gainean artean. Eta sekulo ez dugu ekineko gure fokoa udal langileen artean. Eta hori da gure hotzena argitu alde batetik. Eta bai, gure fokoa udal taldean da, hori nagako gure eskubidea, eta gure lanabe, ulertzen dugulako hori da. Azkenean, jarripen egitea gure gaiei, udalako eman egiten kontuetan bai argi gili, eta azkenean fiskalizatu, eta guzti hori. Eta betik be, gure nahia da, babestea udalekaren nahi. Eta baitxak egizau zen dut, udalak azpi kontratuetarako enpresak edo, zerizik ez? Eta hor, beste kontu bat daude bai, guk eskatu izan da gure enpresinoko arduinaren kontratua,
sogulako inondik ikusi, Martura hori dekona, munduako orain esan duzu, badaudela, ados. Gure eskubidea da, azalpenak eskatzea, eta azalpenak zer eskatzen ditu, eta lortu eta udaran egin hori da guretena ari ditzi. Eta, bueno, baina esatakeko eraketatik, ala gauzak. Bakarrik gogorazi nahi dut, batzuk izan dagoen bezala, abendutik aurrera dugula espantzen, enplegu eta sustapen ekonomiko batzordea. Eta horren inguruan, hartan, aurrekurtean, eskatu nagoen diru laguntza bat edo proposamen bat, diru laguntza bat emateko kanpaina bat antolatzea, langabituak kontratatzeko eta enpresei diru laguntza bat emateko 55 urtetik gorako langilean. Horren inguruan ez dut jaso oraindik erantzunik, lanketari, eta bakarrik gustatuko litzaidake honen inguruan lanketa bat egitea. Kontutan izan da gaur eguneko enpresa asko daukaten galerak, eta geroz eta enplegu beharra duela. Eskerrik asko, Sara. Recojo la propuesta tuya y la de Pacho. Sí que es verdad que decir que en torno a lo que las propuestas de trabajo que sí que hiciste es Lanbide quien está encargándose ahora de ese tema. Pero bueno, recojo la propuesta y se hará comisión en breve. Yo sí que puedo... Quería decir algo en torno a lo que ha comentado Miquel del pleno anterior y ¿no? El derecho y a las explicaciones lógicas, además, pedirlas, pero es verdad que en ese pleno anterior comentaste que ibas a pedir unos datos, y es verdad, no sé si los has pedido o no los has pedido, creo que sí, pero sí que no solamente cuestionaste a la vez que la labor, ¿no?, municipal o la gestión municipal, al cuestionar también las multas en las que hablabas de que se ponían multas y que igual a criterio de recursos se quitaban o no se quitaban, pues ahí también los profesionales que se dedican a ellos se han visto dolidos, como lo han comentado en la comisión, lógicamente, porque no solamente es una cuestión de política, sino que también ellos se estarían supeditados a quitar o poner esas multas. Lógicamente, ellos han venido a una comisión y el jefe ahora de la Policía Municipal ha dado sus explicaciones. Tienes derecho, creo, a pedir los contratos de la persona que está ahora también en Mundo Mira, en la plantilla de Mundo Mira, tienes derecho a pedirlo, tienes derecho a pedir si se ponen multas más o menos, los recursos que se hacen o no. Pero es verdad que has dejado ahí entrever en el pleno anterior pues la gestión municipal, cómo se estaba llevando a cabo, porque no tenías los datos. Creo que en este municipio lo primero deberíamos de pedir es esos datos, y luego pues hace falta cuestionar, decir algo con los datos objetivos en la mano, pues también decirlo. Entonces yo sí que te ruego que si los has contrastado y has visto que no hay nada de lo que supuestamente habías oído, que lo dabas por hecho, pues es tu palabra también ahora de poderlo expresar. Gracias. Gracias por darnos tus explicaciones. No he hecho ningún registro, quiero decir, en el anterior pleno dice lo que dice, ahí está grabado. Te repito, el foco siempre lo va a poner en el apartado político, de las decisiones políticas, nunca jamás los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. La gente primero vino a la comisión, dio sus explicaciones y ya con eso nos hemos satisfecho. Y eso es lo que pedimos. Cuando tenemos alguna duda, cuando hay algún en la calle, pues viene la gente, lo que pasa con esto, lo que pasa con eso, para eso están los plenos. Nosotros, nuestro labor, lo preguntamos, se pasan los datos, se explican en la siguiente comisión y ya está. Y si está todo correcto, pues está todo correcto. Y ningún problema. Y ya está. Y es lo que le va a decir. O sea, se ha hecho, yo entiendo lo que hay que hacer. Si tenemos alguna duda, lo expresamos en el pleno, que para eso estamos, y vosotros estáis para las explicaciones que consideráis. Se han dado y ya está.
caso cerrado. Bueno, yo creo que habría que actuar con rigor, que no es igual, sino pedir datos, está bien, además es el derecho que tenéis, se piden los datos. Lo que has hecho en el pleno anterior, si no me remito a él, es insinuaciones de la profesionalidad, tanto de los policías municipales como de este equipo de gobierno en cuanto a las multas, puestas o no puestas. Por eso digo que si has contrastado los datos, estaría bien que ratifiques esas insinuaciones que has venido a manifestar en el pleno anterior, pues ahora es tu palabra y es lo que puedes decir, si es verdad o no es verdad lo que has insinuado en el pleno anterior, con los datos objetivos en la mano, ¿no? Sobre las explicaciones dadas por el propio agente primero, como lo explico. Yo he dicho lo que he dicho, nosotros hemos dicho lo que hemos dicho, como habéis hecho lo que he dicho, ahí está grabado, hemos estado también con el agente primero, ya le he explicado, hemos hablado. ¿Te has sentido dolido? Sí, y tenía otra percepción también, y puedo seguir y hablamos de más cosas si quieres, pero yo creo que ya he dicho anteriormente, o sea, lo cerramos este caso y ya está. Sí, me parece a mí. Bueno, eskerrik asko denoi.